Tyson got that sauce in it. Balalava mina bakagazo. Balalava mina bakagazo. Yeah, but yes, welcome to Gazankulu Entertainment. It's your homeboy Swash. Nivile nakambe hi an interesting video ningena itinya bantshwa Mr Post Shongirangan and Bazarangi na Gaza hinkwayo. Okay? Yes man. Topic getting tinya bantshwa athakhelela kambe akunozoleni ka Mr Post indlela yin'wana ximshele henhla. Okay? Ibe Shongirangan a destroy Bazarangi indirectly. Ayi sweka phungula iziva right. Ibe Gaza ibe henhla ka yena Shongirangan. Okay? Let's go man. Ita rangula hela ka tinya bantshwa. Tolo tinya bantshwa wa ku kombisa pick yo karhi ya the same gilave ku yelana na lewa yinga la a kombisa leswaku va rini lo kombisa ti-emojis ta ku hleka ivi la kombisa picture liya vele ma swi tiva tshinya vantshwa ti yimela ku na Ben Mayengani obvious iva a karhi a ti beefela Mr Post ivi na today la 11 hours ago ku nga ti 10 ta August 2024 i fike ku va hala tsala leswi landzelaka morning query chatiko ahe query chatiko i swin'wi swa ndhuma query chatiko ahe query chatiko ni ta jima nyana query chatiko ya se lo mina ngisala hansi la a kombisa ti-emojis to hleka la na swiso swo tala man swi le India man swi nga busy swi le ku celeni ka misa un'wana kahlula swi bohela na misa un'wana a tumbele hansi so wa query rin'wana ra strong ngopfu ra original akara akala demand la swi ku ri swi n'wi cela ku a huma misaveni a humela handle ivi then ku na ivi un'wana laha va ri i Tuvi ya ivi n'wana wa Ben Mayengani i Tuva ivi demand spokesperson Shama Jengani na yena 11 hours the same 11 hours liya ya tshinya vantshwa i fikela yena tsala leswi no mzama na sweswi wa zama ava heta ku tibalo khala ta hangeni dorobeni no mzama na sweswi wa zama a ni yeli ka album yin'wana yi nga biwa long time ago hi Ben Mayengani na Jambatani iva heta lava ku tibalo khala ta hangeni dorobeni loro marito lama ma ti-lyrics leta Mr Post leti theti vuya hi yena kombisa leswaku sweswiwani loko mina ku sala swi sale a ni swi n'wi khongini kombisa ku se ti vuya hi mani hi Mr Post ta tibalo khala ta ngheni dorobeni swo fana na sweswo so ma vona laha ni va yisala va pitsi va le ku destroying ka Mr Post ve le ku yevuleni ka Mr Post ndlela yin'wana xi xa le henhla do dilo timiyele ingaku a di kona so kasi ti busy ti le ku boheni ka engine leyi ti le ku notseleni ka engine yin'wana yi nga mixa mati na oil okay yes man andleni kwala yes man ya antiku ri tshinya vantshwa xilondleliwa yini hi Mr Post mara swi tikomba engara se yi suke ngopfu swinene ya Mr Post na tshinya vantshwa ene Mr Post xi lo hwi xi n'wi languseni hi tihlo xi n'wi popola xi n'wi langutisa loko ya fika December u ta kalakala na yena mara leswi nga nkambi swa antswa ni nkambi na heta chaya va beefa na yena yes ndlela leyo yes a yini ka Shongirangan yes ivi manyangatsi a wi Joni hi ku a Joni i kule a fika a pfuka na yena a pfuka hi Shongilani yi nga fika yi posta video ya karhi leyi a yi karhi yi tikomba engari ya ha ri ku notsoleni ya ha ri ku yevuleni ka Bazarangi hi ndlela ya xiyimo xa le henhla ene a yi le ku tlheleni a yi le ku tlhentlheni ka sweswo engari yi ta gega Bazarangi hosi Yesu za vuya yes ivi lani tima na fika tsala good morning i nga ri va swi yisa leswi kahlekahle nga ri antiki swi tlela swilorheni loko swi pfuka nampundzu swi pfuka swi hlekete ku yevula munhu wo karhi so ivi lani Shongirangan i tikombe a karhi a lo vulavula swo karhi swa ku gega Bazarangi loko a heta ku swi vulavula sweswo ivi ka ti-comments swi vuya henhla ka yena swi n'wi vonanga un'wana i fika tsala a ku the way mi nga desperate hi kona ku destroy Sesi Shongi ku ri ku xota ku mi n'wi landza na le toilet mi vuya mi ta hi byela ku magija ya kona magija ya yena manuhwa ku fika kwihi okay
va a hlamusela lano aku mina ni nge be desperate ku fika la Shongi i munhu she have a right to socialize not she has a right to socialize eka TikTok audio yaleyo yindle hi vanhu va hundza 500 mbaba yini Shongi xi mi disa hi tiphayiphi nhwenyana ingaku the more hi zama ku n'wi yisa hansi the more a rise a ya henhla okay yes mahito la yeri didengliyan uDulia anga fika na yena a encanyeta la swi endla a nga ri yena and na voice ya kona yi lave ku fana na yena Shongi Rangana ri voice leyi endliwe hi vanhu vo tala ngopfu ka TikTok so mbaba yi so i mhaka yikulukumba la i ku voice leya yi fika yi ku kwatsa na leswi swi nga humelela Shongi Ranga na Bazaranga swi endla engari Bazaranga yi jikele sesi Shongi ive sweswiwa tuvuya hi yona hi leswi a swi hlamuselaka hi leswi sesi Shongi lani yi nga swi endlisa xiswona so ku ri that recording leya kumbe that audio leya yi fika lani yi ku fika lani yi ku kwatsa swi fika swi kotlana man yes ive nangusa laniwa xin'wana xona laniwa xi ku this makeup is not make sure xi ku cheri kahle problem yi tata ngopfu swa ti-cream a xo hela sweswi va ri a yi nge heli sweswi a xi nga n'wi katekisangi a wo va bad wena leswi vulaka ku Rangana a nga katekisiwangi hi Shongi bad a ku ri Shongi Rangana eka Bazaranga ku ka yena lowu musi i pfuka a hlekete vanhu every day a nge heli n'wana a ku yi ta teka malembe ku hola mbilu shem la ka sesi lava un'wana xu i twa ku vava loyi un'wana na xifa xi ku sikidla va dlayeliwa mahala se va ra dlayeliwa mahala ku na nchumu n'wanango ivi laniwa xin'wana xifa xi ku la wa ha ti fela hi Rangani shem ya hi ta yi tsema ku so lomu nangusalani vanhu lava hinkwavo va vuya henhla ka Shongi i problem yaleyo ku swi tikomba i nga ri kahle Shongi Rangana lani yi va yi karhi yi hlakata or ku yevula Bazaranga indirect even though leswi va swi vula ngo audio leyi endle hi vanhu vo tala leswi vula leswaku leswi yi nga endla hi vanhu vo tala maybe yena Shongi Rangana a fana nga yi endlanga mara leswi a nga fika yi endla swi fika swi kotlanisana leswiya ivi swi endla i nga Shongi Rangana a nga se hila hi ndlela yaleyo so that's why swiso swo tala swi vuya henhla ka yena laniwani ya moni yi tlanga mi twa ku i ri yini voice ya kona yi endla i nga ri swi nga endleka ku ri ya yena I'm not sure mara yi twakala nga ri ya yena voice leya no well hi le video ya kona un'wana xikomba xo n'wi katekise hi mina va tintlanga ri tlharihe ngopfu o kayakaya sweswi